Cái tin tụi grand final hết đi ba. Ini sal nó được rồi. Ini khawo. Amti kuno bumuti wan sumurok ba special kuno amti wan sumurok tu tong. Ang grand final sobi kya. Bela ni khatong soga teman ke. Bela ke na khatong soga. Ang mai ke sogni ni ang wan sumi ya. Ang audition ku just for ang hai ni rumah ni si. Tu le unno unya. Ni ang ke wan soga teman ni. But ang tabu sugra ang grand final wo sobi kya. Le ni khatang tau omon ti ni last. Eh jengkuno chance bukre omon ti ni last chance omno confident khrisat man bagi ang grand. Preparation nol tin ni sal nó được ba grand final tin ni bahai preparation nó sai kan. Preparation to practice khayo hatan orobro holo practice khaire pai sing room logo thang asta khlai bi hanja gutu man khorang ro nostong nei ni sing ara khlai phayo ko oro tong su sing hai phadaro ko ko kisha room logo kisha khayo heneri tong ta ho gya za Acha sal bus no rehearsal ma khayo grand final kan. sing faiman ni gina miawo sing ke modern practice khayo the before yesterday ke sing folk no khayo That means folk salsa. Tapi ku bunda sa mungkin ya kali ini ba. Tang usungan sa kamu na. total folk bain ka forum Foto song na chatta sama ada. Kai beri sama dorok masuk lagi mama masuk lagi. Dah, kamu tuh ni semi final ni ya gulo ni lai thangma din rok bahai ke thangkabo plus ni rehearsal rok bahai ke ng lai khaba tabu nang bahai feel khai tang ro salai beli ke ba. Tabu sunte ke next level thang aja. In case nang tini tripra idol ni apply ba winner thangka ba tripra idol thangka na. Prize money manai usuti manai heda. Nung prize money rong le nang tam rok khani ni masuk itu. Bani ni singing tu ye. Hadar de ba phani sal rok nang bu muti rok. Wan su itu ni ro sam rong ti. ang pas ang ibu nyawu ngawi ba ang kun maninya nana musimi ang mania teman ke je ang wan sugo to man je an ni bismo swar to mano ang amno dini bis kang ang ta makai man ang am kunga ni musimi ang su kona man guyan sinya ble ang ta man man ke ani ma ba bis swar ani ni ku play to ro kauting jong nan Tabu ko presently to nang ni ma babu ni sini ga bodo mu kan to ge sa ga ni da. Mane o tripra idol le apply ma ya gulo ken na. Mu pharani ma pha. Amar ki hiram sung hai ba. Ni ke. Kalai ka hamko. Engke grand final le te motamoti preparation already completing jak tang just perform khane sini se diba. Kai singang no sumani tongo je prize money rok ma hangke tam khane khaya abu to sai kana ka da. In case nang tripra idol applying money ya gulo. Amo site se kotor platform no thangre samna ni rok ni kuno ma su da tong ta presently wan suga pukuri teman ke tabu gura clean rogo pai kan ke sab pukuri hunta tomo sing aro do participate khai ni rok ni sing na amo to state level ni si karam nang khoroksa idol thang ang to ni level ta haing kanai ble ge wan sumo te haing ni ko no ta se kusu ma sing ba nahar mong ni sago phani ba ni khawan sumo phani am hai wan sumo phai rogo te sa platform ko to like state level ya tam se country level ba ni national level ni amti platform thangli rogi nang amti perform khane rok amti competition rok thangi nang compete khane bagi rok master tong like Indian Idol eba sare gama pahai rok nang thangi samna ni rok ni bu masuk tong step by kan nang ke je ku no an bu khawan sumo tong ang manu ni ang je confident khane ke ang thangi di mana tai man chana Indian Idol tong state level tong man county level rok ke ang kini to su jora krei ba short nang lai sina su kolak kolak lai male sin panda no panda ni pa sakon no mon sanai ka hamte perform khaji ni best no ready tai winner nang magai resap di thank you hedi ba okay all the best ta kon no suba thang tai apply khai chang asan ko da hambai te se do